میگه وقتی که صحبت اهل علم دریاب میکنه ولی یگان نفع نمیبره. میفهمین؟ فقط خلاص همو اشتراکش هست ولی اهمیتش که نیست. من این اکو بسیار صحبت کنم، مقصد برای شما 15 دقیقه صحبت میکنم، ولی نفری که اگر در همین دقیقه ها آن چیزی را که من بیان میکنم گوش میکنه و با دلش خرسند میشه که الحمدلله رب العالمین که مثال بسیار یک مصلحت های نیکی شنیدم، یا با دلش خرسند میشود که الحمدلله رب العالمین که این قرآن اینقدر پند اندرزای زیبا داشته، این اسلام اینقدر راهنمایی های خوب داشته. وقتی این خرسندی در قلب آدم پیدا شد، برادرای عزیز میتونیم که گوییم که این نفرهایی هستند که نظر رحمت الله به ایران رسیدگیه. برای همین برادرها خیلی شما بینید بعضی هاتون شاید یاد ندارین که آخران بار کی شما در پند نصیحت شدگیه، یاد ندارین. بعضی هاتون شاید در 2 ماه و در 3 ماه، مقصد همین خیلی یگان معرکه‌ای که در اوج یک نفری که بیا و بگه بچه‌ها کو وقتاتون باشه اگر من یک آیت قرآن معنا کنم، همین خیلی محفل ها در بسیاری وقت برادرها حضور نداریم. برای همین حاضر که همین لحظه کش خدای مهربان دستمان داده، امکانیت داده است، این فرصت غنیمت دانستن نکن. من دادرمان حاتمشاه را که زندگی برادرای عزیز حقیقتا مسئولیت هایی. ببینین مسئولیت همه دونین مسئولیت ها احساس میکنین که یک آدم وقتی در یک کار تجارت های مسئولیت های، یعنی برادرای عزیز اگر در همین قاعده و قانونی زن و شوهری اگر رعایت نکنی، یعنی این علاقه به مسئولیتی میشه. وقتی به مسئولیتی کشید این جوابگری داره. یعنی وقتی که ما از قانون زن و شوهری برادرای عزیز پامانه گوییم که کلانتر میگذاریم با عقل خودمان یا با عقل مقصد امروزه، وقتی که اگر ما کار میکنیم علاقه اینجا در حساب کنیم که ما همو قانون زن و شوهری را علاقه برادر عزیز شکستیم. پس جوابگریش چیه؟ پیش الله مهربان گناهگار شدن. پیامبران میگفتند که شما در گناههای خرد کردنتون، در گناه خردتون وقتی گناه خرد میکنین نگین که یک گناه خرده، میگن نظر که همین گناه خرده در پیش کی کردی. یعنی وقتی من مقصد همون قانونی را که الله مطرح کرد که من باید با همین پروگرام زندگی کنم، وقتی همون را نکردم معلوم است که من قانون خالق ما شکستم. برای این برادرای خیلی عزیز، اگر چه من اشاره به سوی دادرمان حاتمشاه هم که کنم، اینجا هر کسی که زن دارین شما باید دونین که خدای مهربان برای همه ما و شما گوشزد کرده است. چی گفته است الله مهربان؟ گفته است که و عاشرهن بالمعروف. مادامی که هر نفری را انتخاب میکنین برای زن، ولی انتخابش خودش با خیلی گپه. ما از حدیث های پیامبر نازنین داریم که میگه تنکح المرأة لاربعین، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. این هم سخن پیامبر. برادرای عزیز، پیامبرمان بسیار بر امتش از پدر و مادرم دیده مهربانتر است
از پدر و مادرم دیده غمخوارتر است. میگفت که امت من انتخاب در زن میگه میدونی که چه خیلی میکنن قسمتی از امت میگه زن مالدار میکنه. ولی که میگوی که همین پیامبر 15 عصر پیش گفته 1500 سال پیش این سخن گفته، میگیم که الحال برای نمی امروزه ما گفته. برای همین است که قرآن میگه که تا روز قیامت همین قرآن به همه عصر جوابگو است. یعنی تا روز قیامت اگر 1000 سال دیگه مونده باشد، مثال دیگه یگان کتابی نو ای نزد الله یا پیغمبری نو نمی آید دیگه. تمام آخران پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم بود، آخران کتاب قرآن دیگر تمام. الله گفت که همین قرآن تا روز قیامت بر همین زمان شما عصر شما اگر چنده که زندگی تون بالای نو سیارات که شود جوابگو است. برای همین ببینین حضرت میگه که 15 عصر پیش بعضی از امت ها بعضی زنهای مالدار میکنن. مقصد میگن که همین زن بگیری مقصد مال میگه زن اگر بگیری مالدار شا بگیر میگن. این بگیم چی است؟ انتخابی بعضی از جوانای ما. بعضی هاش چی برادر عزیز؟ بعضی هاش میگه که در انتخاب 4 وریانت گفت پیامبرمون. از همین 4 وریانت یک تاش انتخابی مالدار کرد، دویمش انتخاب کرد نفری را که گفت که بینیم دختری کیی نسبش اهمیت داد، نسباش کیان، این فرزندای کیان. گفت دویمهاش گفت جهتی نسب نگاه میکنن، سیومش جمال نگاه میکنن، زیبایی میکنن، چهارمش گفت پیامبرمان دینداری میکنن. بین از بین 4 کس گفت مالدار میگیره امتی من، مالداری را اهمیت میده، نسب اهمیت میده، جمال اهمیت میده، زیبایی، چهارم دینداری را اهمیت میده. بعد پیامبرمون چی گفت؟ گفت فعلیکم بذات دین تریبت یداک. اگر در قلب کدام از همین 4 زن در کدامش که اگر در قلبش حکومت دینی باشه، یعنی اگر دین داشته باشه، الله را خالق خودش بدانه، پیامبر رسول برحق بدانه، کتاب مقدس قرآن بین همچی یک معجزه الهی قدانه، به همین زن گفت نکاح که در زندگی برکت می‌آید. برادرای عزیز، من بسیاری چیزها خدمت، ولی مقصد این قدر معلوماتی که من از صحبتایی که با تلفن دارم، این کم 5000 زیاد هست، ممکن 5 دفتر زیاده سوال ها آمدگی. مقصد هم سوال ها را باید من جواب بگم. با خدای مهربان قسم میخوانی همین بگیم همین سرد میجنبده، همین بعضی کردارهایی که امروز میشود، گپایی که امروز میشود. مقصد از دیندار چیه؟ مقصد دیندار ایه که او همیشه ننگ و ناموس مردکش دایم حفظ میکنه. هیچ کاری را مقصد هیچ کاری را در بدن نبودن مردکش انجام نمیده. خود مثال در نزد خودش همین خیلی دیندار که هست میگه هر کاری کنم الله مرا نظارت داره، خدا مرا میبینه، مردک من که نبینه، خسر من که نبینه، خشتامن من که نبینه، هیچ کم که نبینه، الله مرا میبینه. و یگان کاری مقصد نمیکنه که بگیم آبرو یا شخصیت یا عزتی مردکش پایان بره. برای همین برادران عزیز و گرامی، حتی امروز تجربه ها هم نشان داد که من برادرای عزیز در وقتایی که حتی در کلاب زمانای خطیبین بود، بعد یک مادر قطعی بچه شد، دخترش پیش من آمدن.
пеши ман омадан, ман намоза буд кардам, ҳуҷраи дигарӣ гаштем. баъд гуфт ки ҳамин духтари мара гуфт шавҳараш талоқ кардаге бобоҷӣ, талоқ кардасу ҳамин роҳи ҳал дора. баъд ман гуфтам охи кира наёвардем, домодам наёвардем. Не гуфт хай ман як пурсум, гуфтам ту мера чӣ хеле талоқш кай? гуфти ҳами беадад талоқ кай, гуфтааст ки мақсад 1000 талоқт кардам. ба худои меҳрубон қасам, бародарои азиз, чизеро ки дидам ман барои шумо ба аллоҳ қасам хӯрдисам, ҳамхели духтари зебора шояд ки мисол агар бугӯи дар ҳамин тоҷикистони мо ҳисобиам ки худованд ин қадар ҳусну ҷамолш додааст. лекин модоме ки ҳамон духтарак аз ҳамин ахлоқ, аз одоб, бубин аз мақсад эҳтироми динаш ҳамиё ки дурай, дили ҳам мардака гирифтай, дигар ба зебогиш аҳамият надодай. яъне дар интихоб ҳамхелиёро бигирем, фардо пушаймон намешем, фардо пушаймон намешем, дигар дар зиндагӣ мушкилот эҷод намешавад. мега шайх Саъдӣ мега зани хушманаш хо на рӯи хуб, зани хушманаш хо на рӯи хуб ки омезгорӣ бипӯшад уюб. ҳазрат мега маслиҳати ман, маслиҳати шайх Саъдие ки мо дар Нью-Йорк рафтем, дар пушти созмони милали муттаҳид бани одам аъзои якдигаранд. мисраҳои бисёр баланди шайх Саъдӣ дар пушти бигем ҳамун созмони милали муттаҳид нависондагиаст. ин шайх Саъдӣ мега ки зани хушманаш хо на рӯи хуб ки омезгорӣ бипӯшад уюб. мега фарзандои азиз, мега шумо ҳаракат кунем ки мега зане ки хушманаш боша. хушманаш ба маънои хушахлоқ, ба маънои хушрафтор, ба маънои хушгуфтор, ба маънои бигем бародари азиз зани қаноат дора, зане ки бигем ҳамеша шукргузорӣ дар баробари неъматҳои илоҳӣ дора. мега ҳамтарӣ бихоб, ҳамихел зан мисол интихоб кун, на рӯи хуб. рӯи хуб мега инҷа эътибор нест ки омезгорӣ бипӯшад уюб. агар безебам бошад, лекин зани покдоман, зани ростқавл бошад, ҳамин покдоманию ростқавлиш мега дамо рӯи бадругиша мепӯшона, намебиниш. бале бародари азиз, ман акун муқоиса кардам дар ҳамин одам, гуфтум бин ки ҳамин одам надоштааст аз ҳамин хислатҳои хуб ки холӣ будаю ҷамоли хуб ки дошт, дили мардака гирифт. лекин зане ки агар бадрӯам боша, лекин вақте дар ӯ садоқат мебинӣ, дар ӯ ҳурмат мебинӣ, дар ӯ эҳтиром мебинӣ, дар ӯ сир асрорта мисол пинҳон мекуна, амоната хиёнат намекуна, яъне вақти ҳамаи чизоро ки мебинӣ, бадрӯам ки бошад, бадрӯгиш дига наметоба. бар ҳамин бародарои азиз, сари ояте будем ки худованд ба мардҳо гуфт ки ва ошируҳуна билмаъруф. вақте занеро интихоб кардем, мо фаҳмидем ки ака бояд кира интихоб кунем. дуюм, вақте интихоба кардӣ, алло мега муносибат ва муомилаи хуб кун. муносибат ва муомилаи хуб кун. яъне ҳеҷ марде бародарои азиз ҳақ надорад ки дар баробари зан муносибати бад кунад. ин ояти Қуръон ай бародари азиз. агар ҳамин ояти Қуръон намешуд, манам бародари азиз ҳеҷ зарурате набуд ки ҳамира барои бародаромон, барои зангиромон, барои мардҳо ман ҳамира маъно кунам ки бачаҳо огоҳ бошен ки аллоҳи меҳрубон ҳамин фармона содир кардгай ки бо занҳо муносибати хуб кунем. яъне ҳар касе ки имрӯз агар медроен хонадаву баъд ҳамин занака масхара мекунен, таънааш мекунен, ҳақоратш мекунен,
خلاص در حقش ظلم میکنین. باری بسیاری بچه های هستن که میگه که انا همین گودک همین میدرم همین گودک یا ونگ ونگ کنه اگر میگم بگی همون گوار رو میگرفتای او خانه دیگه میرفتای این در برای دیوال اکا دیخ میکای. خب اکا همیره برای خودش چی بوده است؟ برای خودش یعنی یک غیرت، من یعنی یک مثال حیبت دارم، من سیاست دارم در خانه. اکا همین قیکی زنای ما شریعت نمیفهمند. اگر کلام کردن او سگره در گردن مردک های در گردن زنک نیست. او را درم بغل میپرده میگه بگی با یک همون دزدی زور میگه صاحبی گو وابست های نکته هم دزدی زور شدگی با مرا خانه روی میکنیم و دنبالی در میدویدم تا دیخ میکده. همین جهل جاهلی که نیست این شریعت هم همین را به نظر گرفته که همین زایدن همون کودک با دنیا آوردن همون کودک کم مشکلات برای زن. برای همین برادرای عزیز یک پیغمبر نازنین با همون حیبت و وقارش کودککاشا میگیری، کودککاشا میجنبان، لباسهاشا خودش میدوخت. ببین حتی حیوان خودش میجوشید. آیا او چی؟ او مردک نبود؟ تمام مردمی بگیم تمام مسلمان های همون زمان همه ننگ، ناموس، عار، تمامی غیرت از پیغمبر آموختند. ولی بازم یعنی در درون خانه اون مردک یه راحت و برکت بود. ولی بعضی زنها میگن که ناشرکی نشوه حاجی بابا خدا میگه من مردک دیر بیا، دیر شما گرفته یختی همین که میدونه در درون خانه همین دلگیر آدم چقدره، همین خدا میگوی دیرتر بیا، خدا میگوی دیرتر بیا. یکی آدمی خوب شد در خانه انتظاری میکشن که همین بر وقت ترک بیا پدرمون یکان ساعتک بشینیم یا راحت کنیم یک 4 تا صحبت کنیم. همین آدمی خوبه و رفتاری خوبه همه دوست میدارن. پیامبر نازنین میگفت که خیارکم لنسائهم. این میگه اگر همین خانه در برادرها باشه اگر 30-40 تا مردها اگر بگیم شتگی باشیم، شما میدونید که پیامبر من یک عجیب یک چیزی داره میگم میدونید که بهترین شما کیه؟ باز دمی درون باز در اگر من با طریق سوال همین سری بابای دولت مراد سر کنم با اون کو بابای دولت مراد بگم همین درون در بهترین مردک کیه؟ یک جواب میگه. اون برادر ما هر کی یک جواب میگه. یکی جوابی را که پیامبر گفته است در یگان ذهن و در یگان فهمیش ما و تو برادر جای نداره. بین حضرت گفتن بهترین گفت بهترین امت من، بهترین مردهای امت من همون نفرهایی هستن که زناشون قطعی مناسبت خوب دارن. با زن مناسبت خوب داری تو بهترین مردهای امت منی. پس اگر ما مناسبت ما ویران میشیده ما از بدترین مردهای امت بودیم. برای این برادرای عزیز و گرامی همیشه این مصلحتایی را که من اگرچه اشاره به سوی بگیم شاه دامادم که کنیم، ولی همه ما و شما که از این نعمت برخورداریم در برابر اینها هم می شود که این خیلی است که از طرف زنها هم بعضی لغزش ها می شود، بعضی کمبودی ها می شود. لیکن پیامبر میگه لا یفرق مؤمن مؤمنة این کری منها خلقا رضی منها آخر. میگه بچم هرگاهی که یگان مقصد بدیه یا یگان ناراحت کننده عمل ای طرف زنها با شما شید در او غضبناک نشید، در او غضبناک نشید. خیلی که اگر یکی این کارش ناراحتت کرد و یک کاره که دیگه که داره که راحت میکنی با یک کار دیگهش میگه راضی میشه. ایش راضی نشیدی ایش راضی میشه. برای همین خیلی همین ای دنیا که همه کاری زن سر به سر برای مرد موافق نمیشه. من یک زمان در منبر بودم، بعد بسیار خواهشو شد که درباره حق زن حق مرد گپ زد. همین حق زن که قطعی حق مردک من 10 جمعه گپ زدگیم 5 ساعتی. بعد وقتی نوبت زنک آمد خیلی گاه یک احساساتی میشیدیم. خیلی بعضی زنهای هستن که حرمت نمیکردن
ба қадри мардакон намерасиданд, мардаконро ҳақорат мекарданд. хай баъд мо ҳам эҳсосотӣ мешидем, баъд сахт амита зери танқидшон мегирифтем. баъд як одами бисёр хиратманд доштем, худо раҳмат шуламур мавлоно мегуфтанд, ҳамин бигем меҳроби масҷида шитагӣ буд, ман дар болои минбар. баъд вақте ки буд мекам мефаҳмадам, баъд мегуфт бисёр танқиди сахт кардӣ, лозим набуд. хай ман мақсад охир чизи будагира гуфтам. не дуруст мегуфт, ака ба тариқи шӯхӣ мегуфт. мегуфт охир намедонам, ана иҷо бо сабт рафтеса и гап камтар гапи ана ла тазрибу ло. мегуфт шумо ҳатто ҳамин занҳоро бародари азиз асирҳои худо мегуфт, ё мегуфт асиран, ё ранги як одам дар дасти пленник боша, ин заложник боша, чӣ хел шариат бо онҳо муомилаи хуб кардагиаст. мегуфт инҳо дар дасти шумо, инҳо дар дасти шумо мисол ба ҳисоби асирҳо ҳастанд. шумо дар ҳаққи асирҳо зулм накунед. бар ҳамин ҳақиқатан чизе ки паямбар гуфтааст, бародаро, мо бояд ки сухани паямбари нозанина ҳеҷ вақт бояд нашканем. зеро ки бар ҳамин ҳақиқатан чизе ки паямбар гуфтааст, бародаро, мо бояд ки сухани паямбари нозанина ҳеҷ вақт бояд нашканем. зеро ки ӯ ба нафъи моай, ӯ ба фоидаи моай, ба залали мо мешид. ҳеҷ вақт худои меҳрубон ӯро барои мо муаррифӣ намекард ки паямбар барои шумо карим ва раҳим аст. аз ҳамин лиҳоз иншоаллоҳ ки хай ҳотамшо ку бачаи худо нак муомилаи хуб кина, таъсираш дар фарзандо ҳам мегузаштай. яъне фарзанде ки таваллуд мешавад, ҳатто ҳам фарзанди хуб меомад. лекин агар муносибатҳои бад мешидай, ҳаму дар ҳамли занам залал доштай. вақте одам муносибати бад мекунӣ, вақте зарбш мекунӣ, вақте ҳақоратш мекай, ҳаму фарзандам фарзанди нохуб берун мешидай. баъд бисёри вақт баъд мегӯем бачаи чӣ хелӣ шид. охир деки агар бубинӣ, аз рӯи ҳаму характеру рафтори худ чидагии, ҳамин таъсираш дар ҳаму ҳамли бигем занҳо ҳам мегзара. бародар азиз, худои меҳрубон зиндагиҳошона хуб куна, зиндагиҳошона неҳ гардона. ва аллои меҳрубон гуфти ҳамун шоиро ки як нукта бас аст, агар шуъур аст, варна чу чароғ пеши кур аст. барои одами иншоаллоҳ дарк мекардагӣ як ишора худшам кифоят мекунад. вале одаме ки нафаҳма, бародаро, шабу рӯз ки дар бехи гӯш бугӯй, дигаранги ҳамин як рӯшаниро дар пеши одами кур монданай. бар ҳамин зиндагӣ яъне иборат аз ин нест ки фақат ман фикри ҷогаи хоб мекунам. пушти инда масъулиятҳои хеле зиёда. бояд ҳамаи масъулиятҳо, ман рости худман бародаро, оли адади талоқ аз соли гузаштара нигоҳ кардам, 11,000 буда расмӣ. камтар ташвишоварае. баъд чхела фикр мекунӣ ки чӣ ба ҳамин зиндагиҳо пош хӯрдисанд. рости ҳар як одам баъд як чизера миёрида. мисол ман худам ба худам мемондам, мегуфтам иллати якумаш бекори ҳамин бачаҳои мо ай. агар вақте кор накунанд, ҳамин кор накардӣ, додарои азиз, пеши занак да беқадр мешавӣ. ҳамин доим дар даруни хона нигоҳ карда, ҳамин хона даи занам дар ҳамин хона, там дар ҳамин хона. хуб чӣ хелае ҳамин истодӣ ҳамин дилгир мекунӣ, дига ҳамаро дилгир мекунӣ, шумат мебинад. ҳамин тоҷики мо мегӯяд ай одами бекор, нокора, бекор, худо безор. яъне ҳамун дарун да ҳам шумат мебинад, беқадр мешавад. ахир надорам мегӯ охи мардаки занаки чӣ намебурад, мақсад як пай корша я пай зиндагӣ шай меҳисти ҳамун чашмаки та чашм нигоҳ карда, охи оҳиста оҳиста дига ҳамаи гапи кору қудратат гум мешавад. мумкин як сабаби иллати ҷудошавии бекорӣ бошад. дуюм мегӯм мумкин ки сабаби иллат ҳамин камтарак чӣ бигем таъсири қувваҳои сеюм, ай хона мақсад таъсири хуштоманоҳай ё хоҳаромонай ё абҳомонай. аслан ҳамин занҳо дар ин чиза бисёр дахолат мекунанд. инҳо ҳам
сабаб мешаванд ки зиндагиҳо вайрон шавад. Сеюм бале сеюм ака фикри майда мегӯм ҳамин хонаида ки ака намедонам и гапи ма то чӣ андоза кира маъқул мешавад намешавад. Хонаида ки агар лаҷоми зан дар дасти лаҷоми хона дар дасти зан бошад, агар лаҷоми хона дар дасти зан бошад, ҳамин ҷо ҳам кор вайрона. вақте худо мегӯяд ки арриҷолу қаввомуна ала нисо, қуръонда мегӯяд ки контрол ва лаҷом ва раҳбари хона бояд мард бошад. ира аллоҳ гуфтааст. вақте ки мо ҳамин ҷо ҷоҳора иваз мекунем, ҳамун контрол раисиву лаҷома дасти ӯ метему, худмон мақсад хизматгору муовин мешем, ҳамин ҷо кор камтар рангш борш ҳамаш дигаргун мешавад. ман дар як зиндагӣ рафтум, ман бисёри чизода мерам. як зиндагӣ дар дахолат кардам дар рафтум, ба худои меҳрубон қасам падараш баракунда гуфтам тағоӣ хай чихелӣ кинем ку ҳамин зиндагиро чихел кеми бачаак моро файрод кадай, бачаакат файрод кадай, чихелӣ кинем, дилш ба занш кашидестай, чӣ мегӯй? гуфт ҳамин бобои ҷи як гапа бугум, ҳама гап дасти ҳамин чашдай, дасти мада нест. мақсад ҳамин чаш медонам. агар ҳамин чаш рози ҳа бигӯяд соз мешавад, агар ҳамин принсипи зиндагиша бесад кор намеяй. ин ҳамин аллакай худаш маълуме ки вақте кор дар ҷои худаш нарафт, маълум мешавад ки бародаро зиндагиҳо дигар таъсиршагун мекунад. шайхсадӣ мегӯяд дари хуррамӣ бар сарое бубанд ки овози зан аз ӯ барояд баланд. дар кон хонае ки овози мардак ва овози занак баланд шид, шайхсадӣ гуфт дари баракат хайр оҷо бубанд. оҷо дигар баракат хайр нест. ин гапи ман модаро хафа нашавад. ин сухани аллоҳай, ҳар кас дар ҷои худаш бояд. ҳар кас дар ҷои худаш. худованд барои касе ки ҷойро муайян кай, бояд аймун ҷои худат мақсад болотар ё поёнтар қадам назанӣ. худованд имонамона комил куна, хотимамона ба хайр куна, бозам тӯйшона муборак куна ва аллоҳ ҳамаи мо шуморо дар паноҳи раҳматаш нигаҳ дорад. салому алайкум ва раҳматуллоҳ.